round. Oh, hey. Antun Putin tuna son le tuna oh junior lightweight bout kan hudon ta non hawdom le khopang ka sei kha le lin thuwa tharu manga khop me he naw hi kan fighter te hian skills tharu manga le pe si ain single leg take down thumna chole thei khop me tu selo sang ko ani kan dan Antun Putin kan chol chuinin tuna son te in thang me mane oh hi na mane Philippine chong mangin ni lightweight Philippine chong zo sang pu khi atoi zok hi nia hel thik amoi he men ma se zo sang pu sat tor ba selve tuna khan David khan a het thik chuwa out don mo gotia aron thole ngal mai zo sang pu kha a het thik kha out don mo gotia out re lo zo sang pu ya ator ba chelem tu tin zo sang pu tu tin chalu ngala double leg take down nei atuma at khel phing khop bai Round. alu chu la hai mai the amara chu atora chele ni chao to de win langa. atora chele mi Ti roll chuan. thì hiện warning hết môi thọc này tu han sin gặp môi sẽ chụp sen à chối ta cái sợi khan nó liền thuộc thằng mà ngã khóc mà hiện nào hiện sợi nó không amateur rules sai hiện thằng mà ngã này hay bị single leg take down thôi là chối thấy thóc này in tôm chi hi thằng này là anh tung pi chân sin bon tu nào son ngal ruin na lu ru apet ang chi pe chi ruin na lu tong chi pe bon to bon chi hi thằng này chumi wanga amateur chuan sin gar hi vuan ni ti ha shila tuần han sin gạt chôm đầu sẽ chú out mấy thầy mà chú sin gạt tela oh dấu sang tuyệt rồi mà tum re lâu Aaron nó vây nó khóc mày Heart of a warrior hắn tiền tắc anh nhỉ cắn lúc này fighter tôi hữu fighter chặt tắc anh mất tầm em hay thích lẹ thật mày anh xin chặt rách về dấu sang tuyệt kia tôi là bao làm ngon chua lẹ ala tụt xuống lâu David Laren đua ta anh next chiến thầy tele nền dấu sang tuyệt rồi tum re lâu anh vây nó khóc mày double leg take down anh này đón anh mày môi dấu sang puya at tor chala me ala vai na khop me api na thaboka a fitness sport training ksia fight la lu hai lo tur chuan lu hai har tur chuan fitness thadanga ya chu tu na yan dấu sang puya hin kan hu ning ksia David Laren lo khan 1-2 te head kick te khan ching de win a pet fu a nek fu a amara chu at lu big lo re at tor chalin a fei khop mai junior lightweight bout anh tu na kan hung me kia round khat na in knockout an tum hal mi amu nan thei khop mai MMA en tui tan lom tan chuan voine kan bout ne ho hi mai chin lo kan zo fighter tin lo duai lo kan zo fighter tin lo duai lo an lo mu lam khop mai round hi na kan hule don tu nak han zo sang pui khan knockdown sorry ka sei sual David khan knockdown an ya judge ten and ting and score ang chu khelo mara chu scoring system a chuan knockdown te le effective striking hi an point pek na ber le an point pek na lian ber ni miau wangin round khat nai ro chu David te khian lak ngai ka ring dawa ma ting an hu ko khelo wa zo sang pui round hi na ram chan bia chu ngai ang round khat na chol a zo le a round ni na po a modam don ni tin nimina khan David Laren ro le zo sang pui thin lo chak ve ve to David hi knockout din nimina chak to a tin atum pui pa tho zo sang pui knockout din chak to boka
Oh. Double leg takedown. Amoy lutuk. Tuna son zo sang pui son aket ni ar luta so. An huet ron nek cheu ngam khat mai. Oh. Aron spin le. Ka sei ngan zo sang pui fitness a thain ka sia. David apo fitness a tha. Amuram le mai. Aron wa zo sang pui 1-2 a. Right overhand 1-2. David Tenron counter zo. Right overhand over swing del phing ya zo sang pui ke. Kalau del thian. Uppercut tuma. David khian a left hand counter tumbok ning ka siang ko thu dan chuan. Oh. Zo sang pui a. Zo sang pui khian atoi zo ka mar chu ren chi atlos thiam khop mai. Aren chi atlos thiam khop mai. Ki teng tur khi ni. Rich kan nei chi a rich nei chi chuan ren chan tros thiam tur ni. Zo sang pui na ra thia. Gam silat la a. Oh. Apoy train. Zo sang pui han ching han at chakin an chak dat me mau dat guard kha. Oh. Point khat an pai to chuan round ni an la thei to luk ti ra kan sei sual awang. Chumi ma zo sang pui kana finish nge chungai tong. Knock out in a submission hanga achak nge chungai to mai thei ni. Point pai hi apoy MMA falls ani emo. Trasan zo sang pui half ka ta luta giratin sok atum chi apon lawa atum pui pa hi che thelo siam ri atum ni na langa half ka ta tuna om dan pesuna giratin sok ki chu thil thelo thluk ani side controller David alut side controller luta ending David na ti don zo sang pui ani akhup ro lu atuma David na ti tum alo hakar mai ground na point anni khol lo dun ti siat he mai zo sang pui le David ta Ching khan zo sang pui kha point khat an pai to kha poi khop me point khat an pai to se ten nei poi an thei mai thei ni tum round ni pe nei dan ani thoi chan tan chan cham to lo thu ka nia third round na knock out ding ei chungai tong oh round thum na tun round kha zo sang pui point khat zo sang pui point khat an pai saka wangin ten eight round ani kan ring judge te score ka da po ten eight down ani round khan na lak box sila chuan third down na chuan third and final round kan budona ama point thing thelo thing to voi ni thing to baut ma sa chi pokan mu to round 1 et chua chak lo jok in round 3 submission mangten knockout mangten an chak to
zo sang pui hian knockout de mo submission mo tu ngai ngai to ning sia ma se theng thelo om lo atum zo sang pui knockout atum khop mai debe te kan jeb mang thiam a jeb mang thiam tha tum to lo a vai na khop mai front kick le mi mai ma se to fu lo do spinning back his atuma fu lo wa zo sang pui kan knock out tum khop mai tuna khan tuna mi kan mo check hook an ting chi hania moi khop men david ta zo sang pui an right over hand mang tuma check hook ngin lo nak fu zo mai avan hudum em round thum na junior lightweight final david te khia chaw de to ning langa zo sang pui khia line pit na sat mai mel sia tur mi chu ga gam sil tapal ania point pen sak na turam lo at vainak le mai right overhand ma se fu lo abok pa Debetan can knock out cho tum khop mai a knock out hands and so right over right hand ani ti sia Debet ki an beng ve thiam thau sia tin zo sang pui step in chia khian Debet kian alo check hook le zau thin amoi thei khop mai a jeb ki mang thiam ani David akian zo sang pui step in che khan lo jeb da zo thian check hook mang ten a mu na me kan fighter stay hi an duai lo an mu nam tul tul mai final ba pe chu mu nam ani round thun na zo sang pui an nek chuak tam zo ka an nek mol mot mai ha to chuan gam sil le mauga thi chak mai hi ol khop mai second so atop ta aba pu nam ram ve kha chu avan pu nam ram ve apui lutuk zo sang pui round khat na kick mang knockdown na a thou le nga la a tor chel ram khop mai a tum pui pa devita a skill za thade rat nin langa zo sang pui knock out ma step bin khan jab le check hook mangin alo counter zo zowa kha amoi ni kan fighter ten skills a thatok an ti kha an duai lo tul mai an monam tul don ni